Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Lobeti akhunna akhtunne. Algon menge mujtamaoga hunna nedeve kankan algon men warabboda denegane ekankamun duruwan algon men masake korange beje. Aili dirulumuge terega zawaji hayatuge terega masale jehumaki warattobi kame. Ehennam wes jehe masalatan hallu kogge zawaji haya kuriya gendeve to belumaki komme firiyaka komme ambako oranjehe kam ehennam wes kitamme kiyawagen tibbevi debe fulun kamuga vias kitamme diimveri debe fulun kamuga vias bayin haletta meduveri vedane demihun wakiwegen danje halat Allahge deenuga varikurumuge ikhtiyar miyati firimihage ammatiga bawaf eneya effaharu defaharu variyaba koreve rujuwa koreve gota ambura ambege magaman alun geneve gota ehennam wes timwana fahara varikoffiya e wagutum feshigen enage controlun ambimiha nettigen dana man Allah kirtu qur'anuga wahi kurawani at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan varikurun oti defaharu e mane ki rujuwa koreve gota varikurun oti defaharu e den iddage terega nuwata idda hamavima genguleshe iddage terega rujuwa koggen genguleshe hennuniya du kollanya du kollashe riti gotuga lobeti akhunna akhtunne algon menge mujtamoge terega hinga wara nedeve kamegge waha kalgon dannawala miuleni bay firin e firinge ambinna birudekumuge gotun kankama aluwagen varieba kure miyani kame koffiya variwane miyani kame nukoffiya variwaneye mi wara nurakateri kame jumhur ilmu waringe gatuga mifada kandattakwa matikoffa varikurumun e vari emiha ekan kurumunge ba variyakavve mi wara nazuku nurakateri kame ehema evves masale dimavegen ambi miha ya dimaya tihiri varikoffaye nuwata miyani kame koffiya variye miyani kame nukoffiya variye mihem bunane kamenne vari baabwan vi demihunna diriulevene evves goten netiya ekan hallu kuruma beenun kura echchege gotuga ei abada abadu duumacchallagen gengulen jehe lafzenno hame gotam minukutaga algon men handan koran jehane kamaki kuusani kankamuga abimiha firimiha ge kiban variyan edu mi waranurakka aterikame nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawe sharu yuzraka nula sharu sawbaka nula abimiha firimiha ge kiban variyan ede kama waninama suwarge ge waswesenen nufennane ehema zawaji hayatigge jehe masala takuga firimiha ya abimiha visnen jehe wara muhimmo kamegge gotuga algonda faahaga kurave kamaki kankama matikoffa varikurun ruliyanna komme faharegga nuwata kame kuruwan beenumwa komme faharegga nuwata manakuran beenumwa komme faharegga varige wahaka dakkagen nuwan hama egota tima beenumwa kame wumattaka nuwata beenumwa kame nuwegen firimiha kariga abada abadu variyan edumaki koggen waane kamen ehema mifada kankamun algon men durwe rakkaterumaki aili diriulun ufaveriuma mag fahiwane kame komme demihege demeduga ves masala jehidan ehennamaves ufaveri diriulu men uleveni ekakoneka dudige ekakoneka ihtiram koggen ekakoneka deke lobiwege mi zawaji hayatuge gulumaki varugada badahi heo maqsadegga gulifawa gulumekkan abadu sadan kogge Allah tabarak wa taala algon men emmennan he tawfiq min warko devash wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh